ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Ka Sarkar Jilla Kalamat ha ka jinge ka bakraw ha hadin bakala hap ban siu sha ka Khasi Hills Autonomous District Council hado shikilor tingka kum ka sud hadin ka jingpen slam ban siu ya ka tight scheme ka bashispa khandai pu ar klor tingka ya ka badamang ka 15 Finance Commission ha ka ba ya ka first installment jong usnem 8000 khat khandai 8000 arpo ka balong hado khandai pu wei klor tingka kadang sakot hado menta ha ka kti jong ka Sarkar Jilla. Nakaliang jong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubhatito Starwell Khan ulaong balada ka Sarkar kan pelat no ya kani ka tight scheme kat kum ka por balabu klempep kan long ka jing mentoy ka council na ka bentaban pentrekam ha ka papunyo ka umbam umdi hagishnong ki bempat yo ya ka ngi pet ya ka sanction order ka bawan ka sanction order ka long very clear ba kani kepisah kapaka Finance Commission kala sanction kadibit dan ba nakabantaki District Council tiba dah ka sanction order ru I think Syala mention very clear ba kadiban pelat within 10 days tinata kadaw ngi yang halo bit kata kadong rimba ngi dawana ka Sarkar ba kadiban pelat be itu sa tenrai nakaliang ka Sarkar ka penslam ko ang ba kadon jing ya keren bag department jong kata ka water PHE bahkan pentrai ke PHE itu sa dari nanging kalian jong ini sya dia tak kadaw hadin balai keren lai kendo dia kado ka Sarkar ka pelai dan nak pelai makana mantai tu sawat ka slam lo nakaliang ka jong ini lah top yang sagui tiba Kidai ban siru bat ke interest kum bala don ka sanction order. Kimla re ban ong ban sekolah kum tu dalam interest ha ban siru sebat ke interest. Tika jing petre kami kan long wait nang ni. Hoi kita ki guidelines ngin ya buat din kat kum ki guidelines ki bala pen i dalam ministry. Kat ke jing trelang bat ka nodal agency kepada ke government ni kemudian ke DCA department. Te di habat petrele kumta ta kalong kalian dan kamdan kanunu ke bamsyai taga sulong ba tajing kuat lang Sarkar kalau mangidipan petrele tek ya ke bede ba ke scheme ke lamang na ke banta ka kam tingi rungin petrele ya kata kani kadang dai dang ka fast installment jong usnem arhajar arfau kaya pelat yang ihau benai banyo andai tarik dia hadian ketuhi ngilat kok segormen ba jadi ban siu berka haru bentang impat coba menakan ni ke pelat tangi ka basic grant jong ka 21 22 ngi kempat yo namar beleng impat yo namar ngi tang ka second installment jong ka 2021 impat yo dia nak kata ngimpat lah pada dan mentah kat 21 22. Dia kata namar bakajing penslam. Kalau aslam lepas mendai tanah yang ke Sarkar, tanah yang jumiru aslam lang. Namar bang imio ben pensekam ke pol bodiang. Jika second installment ngimpat yo, mentah kita pursue ka second installment jong ke 2021. Dan nang ilayo ke second installment kemudian sa ban pada saya ke 21 22. Tiga kidonru ki isu ki baga state government ka ban ai ke jing pencai ya ka baga ni ka ministry jong ka panchayati raj ka pani ke jing pencai